bakhona abanye abathi lizwile umama ekhuluma oqaleni wajoyina ipolitics. Ipolitics kuyini? Ipolitics indlela ukuphila angitsho. Ungazibalekele ipolitics iyakugijimisa kuphela. uMaduma ebanganeni bakhe wayeqotho wayengachibiliki. uMaduma wayezigqatha ngokumela amalungelo abantu. eHarare bebemazi, koMtare bebemazi, koBulawayo bebemazi, amapholisa bemazi, amasela abemazi, amasiyayo kaPresident office bebemazi. Kodwa konke lokho azange kumthelele ini uvalo. Abanye benu khona manje khona ukuqonda ukhansila ukuthi khansila indaba ukuthatha 3 izibi zingabuthi kuyesaba. Abanye besatshiza ukuthi bafuna ukuthandwa ngokhansila. Uyabe ungalwi iyabumela ini amalungelo akho. Amalungelo abantu kayisiko ukuxabana ngokuxhasana bakithi.